To su velike emocije nakon točno 27 godina. Vraćam se ponovo u moj Zagreb, među mojim Bad Blue Boysima. Malo na početku sam bio jako nervozan, ali sad sam malo smireniji i možemo bolje pričati. Mogu vam reći, ta ljubav između mene i Bad Blue Boysa je iz prvog dana kad sam došao u Dinamo, nakon gola sa Hajdukom, i rađala se ta ljubav između mene i Boysima. Šalja, 1-0, Kujtim Šalja. Poslije trutak priče, Kujtima Šalje, dugo se Dinamo mučio za ovo vodstvo. 1-0, 8 minuta prije kraja utakmice. Boban, Mladenović i Šalja u prilici, 1-0 za Dinamo. 1-0 za Dinamo u 61. minutu utakmice, strelac Kujtim Šalja. Oni su znali respektirati nogometaša, igrača koji je ginuo za Dinamo, koji je sve dao na terenu, a to svi znaju i poštuju. Ja sam dao dušu na terenu za Dinamo i za Bad Blue Boys. Sada se isto to događa ili nešto slično, možda još gore, i na severnoj strani borilišta, gdje su navijači Dinama i oni su tamo nekakav sukob izazvali verovatno sa organima bezbednosti, koji su imali i danas prepodne posla sa zagrebačkim navijačima u gradu, a svoje navijače da ih zamole za korektno ponašanje. Vidite tamo šta se događa. Na ogradi su i Šalja i Šuker, tamo je kompletan tim Dinama. Ovo zaista nikome ne treba i ničemu ne vodi. Da, sad je potpuno jasno. Pogledat ćemo sada za trenutak kolega Jovanoviću na istočni deo stadiona, kamerom da kako. Boban, odlično Cupanu, Škrinjar. Izvanredna kombinacija Šalja i 1-1. Izvanredna kombinacija fudbalera Dinama. 46. minut, Šalja 1-1. Šalja. Odluka koja će se naravno različito tumačiti. I evo, to je južni dio tribine. Ipak se nije izdržalo bez ovoga vatrometa. To je dio gdje su Bad Blue Boysi. Tu piše Šibenik, Livno, to su ti plakati. I evo kako sada u 39. minuti prvog poluvremena ponovo gledamo ono što tako malo želimo vidjeti, što više nikako ne želimo vidjeti i zbog čega ovaj stadion na Poljudu i gledaoci ne mogu već 2 godine gledati. 1-0. Šalja i gol. Šta je Budar prije spasio, to je sada pokvario. Šalja je samo dodirnuo loptu i ona je preskočila Budara.
Rat i Hajduk. Preljević. Škrinjar. Šalja 2:1. 2:1 vodstvo Dinama. 2:1 vodi Dinamo. Evo, konačno je odahnuo i trener Dinama kuže. U drugom poluvremenu, kada se činilo da je Partizan uspostavio ravnotežu, kada je izveo i nekoliko dobrih napada, a Dinamo kao da se malo smirio, Šaljak koji je uvijek aktivan, vrlo prodoran, požrtovan, brz, nađe se na svakom mjestu u pravom trenutku, postigao je, evo, zaista lijep zgoditak. Minutu prije tog zgoditka upravo sam htio reći da je na stadionu Maksimiru više kazališna atmosfera, da atmosfera nije onakva koja bi pomogla igračima da izvuku iz sebe one posljednje atome snage. I upravo u tom trenutku i gledalište je počelo bodriti igrače Dinama, izveli vlaka mira. Svaka čast igračima Dinama koji su smogli snage da ponavljam još jednom, da u takvim teškim okolnostima protiv suparnika koji je bio oslabljen, ali nije igrao loše, dapače dobro, ipak osiguraju 2 boda. Zaslužena pobjeda Dinama. Nekakva usporedba mala, prijašnji Dinamo kad ste vi igrali u njemu i ovogodišnji Dinamo. Pa to je ogromna razlika, to su druga vremena bili. Mi smo igrali, da vam iskreno kažem, za ljubav, za Dinamo, za ove Bad Blue Boyse. Puno malo smo zarađivali ovo. Ali smo igrali iz srca, jer smo volili Dinamo i ginuli za ovaj Dinamo. Mora u teren, a sada su se oglasili navijači Dinama iz onog prostora gdje su oni smješteni. Evo kako to izgleda. Doletile su petarde na igralište, na travu, mirno su se ponašali u prvom poluvremenu, a sada su pokazali da su spremni da i ovdje naprave incident, da se naznače na taj način. Sve ono što su do sada uradili bilo je za svaku pohvalu, a ovo ne koristi ni Dinamu, ni Atalanti, ni evropskom natjecanju, ni ugledu kluba. Salva miracolosamente Ferron sul colpo di testa di Scialia, eccolo qua che torna, rivediamo tutto. Copan, buon il cross teso, Scialia di testa, Ferron tocca, primo miracolo. 50 minuta, susreta, vodstvo Dinama od 1:0. Zgoditak za momča Dinama postigao je Zvonimir Boban. Za Dinamo. Zgoditak je postigao Zvonimir Boban. A sada, prijatelji nogometa, molimo vas, nemojte više upadivati rakete i nekada uđeni.
Kad su 9. lipnja 1991. na teren Maksimiljskog stadiona istrčali igrači Dinama i Željezničara, malo tko je i od igrača i od 30.000 nazočnih mogao pretpostaviti da je sudionikom posljednje dinamovstvene utakmice u Zagrebu. ...25. lipnja 1991. Dinamo je promijenio ime u Hašk Građanski. Eurogol Kujtina šalje, 2:0 za Dinamo. Posljednji Dinamov prvenstveni gol na stadionu u Maksimilju. Čujte me, što ti ovo znači? Kujta, kaj ti ovo znači? Kaj će mi znači, ovo je nešto fantastično. Jako sam ponosan da sam tu među velikom veću koji se vi znate da ja poštujem BBB, tako da smo i oni poštuju mene, znači iz prvog dana oni znaju da sam ja ginuo za ovu plavu majicu, za Dinamo i to je. Ne čuje se! Dinamo bez dvojci, to je drugo koja se ne zadovolja nikada. Od prvih dana, od kada sam otišao iz Dinama, uvijek sam bio među vama i bit ću do smrti. Uvijek ću biti među sa vama bez dvojcima i sa Dinamom. Ja se zahvaljujem za ovaj doček. Ti gotovo u Evropi, ali uvijek i god sam bio, rekao sam Dinamo i bez dvojci, to su najbolji koji sam u životu vidio.